Abakunzi ba TSG Online TV ndabasuhuje mbaha ikaze mu biganiro bitandukanye mbategurira kuri uyu munsi. Reka twerekeze mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ndetse n'ubuyobozi bwabo bamaze gutangaza ko batazava mu birindiro byabo uko byagenda kose, ni nyuma yuko indege z'intambara ziswe Sukhoi 25 zaguriwe mu gihugu cy'Uburusiya zitangiye kubarasaho amabombe bikozwe n'ingabo za FARDC n'ingabo zo muri Kongo. Nanone ingabo zo muri Kenya zavuze ko zigiye kuza gufasha izi ngabo za FARDC zakuwe mu birindiro bitandukanye hano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zongere zigarurire ibice M23 yafashe. M23 rero mu gusubiza izi ngabo zavuze ko zitazigera ziva mu birindiro byabo. Mu magambo yabo bagize ati tuzarasana nazo kugeza wa nyuma muri twe apfuye. Ibi ngibi byatangajwe na Majoro Ngoma avuga ku ngabo za Kenya nyine zigiye kuza kubarwanya. Umuvugizi w'igisirikare cya M23 Majoro Wiringoma yemeje ko mu gihe ingabo za Kenya zaje kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo zaba zifasha umwanzuro wo kubagabaho igitero bazarasana nazo kuko nta yandi mahitamo ngo bazaba basigaranye. Ibi Majoro Ngoma yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru KTN cyo muri Kenya. Muri iki kiganiro umunyamakuru habaza Majoro Wiringoma uko biteguye mu gihe ingabo zirimo iza Kenya zabagabaho ibitero. Majoro Ngoma avuga ko igihe inzira y'amahoro yakwanga KDF igafata icyemezo cyo kubarasa bazirwanaho bagahangana kugeza uwa nyuma muri bo apfuye, no kuvanga ingabo ze za M23. Mu magambo yagize ati twe mbere na mbere dushyigikiye amahoro, gusa niba abanyakenya bashaka kuza kutwica bakatumara tuzirinda duhangane nabo. Mu ijambo yavugiye mu muhango wo guhibendera ingabo zari zigiye mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida William Ruto yemeje ko Kenya igomba gukora ibishoboka byose ikagira uruhare mu gutuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba igihugu gitekanye. Cyakora Majoro Wiringoma avuga ko mu gihe Kenya yamaze kohereza ingabo mu gihugu cyabo mu rwego rwo kubarwanya, itagikwiye kuba ikomeye guhabwa umwanya w'ubuhuza mu biganiro bya Nairobi bihuza guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba. Mu nama y'abakuru b'ibihugu binyamuryango bya EAC yateraniye i Sharm el Sheikh mu Misiri ku cyumweru Ugushyingo 2022, abakuru b'ibihugu binyamuryango bemeje ko Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya nk'ugomba gukomeza guhagararira ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ingabo za Kenya zije nyuma y'ingabo za UPDF cyangwa se ingabo za Uganda, nazo zari zisanzwe mu burasirazuba bwa Kongo ariko zifite umugambi wo kurwanya ingabo za EADF zisanzwe zirwanya kino gihugu. M23 yamaze kwigarurira ibice birimo Bunagana ndetse n'uduce twinshi twa Rucuru, ndetse hakaba hari n'amakuru avuga ko bashobora kuba barigaruriye ikigo gikomeye cya gisirikare cya Rumangabo cyari kimaze imyaka myinshi kiyoborwa n'ingabo za FARDC, ingabo z'igihugu cya Kongo. Nyuma yo gutsimburwa rero mu birindiro byabo, ingabo za FARDC zahungiye mu mujyi wa Goma aho ziri no guhabwa imyitozo ikomeye cyane ndetse no kwifashisha indege z'intambara. Ubu zatangiye kugaba ibitero bikomeye ku birindiro by'ingabo za M23. Ntago ku ruhande rwa M23 kugeza baratangaza icyo izi ndege z'intambara zaba zimaze kwangiza cyangwa se umwanzuro bafashe, niba koko bashobora gukomeza kwirwanaho bakihagaraho ntibave mu birindiro bafashe ngo ingabo za FARDC zongere zihigarurire. Ariko umuvugizi wungirije w'ingabo za M23 amaze gutangariza umunyamakuru wacu ko mu gihe ibitero by'indege byabikomeje nabo bazirwanaho ngo kandi bizaba bikomeye kurenza kuko ngo tuzabimenya nyuma. Gusa ingabo za M23 zikomeza gutangaza ko zigumye mu birindiro byazo nubwo bwose ziri kuraswaho n'izi ndege ku birindiro byabo. Bakavuga ko nta muntu wabo baratakaza cyangwa se uyu musirikare wari we wese waba waguye muri ibi bitero. Gusa bakavuga ko mu minsi mike turi buze ngo kumenya igikurikiraho nkuko yakomeje abibwira umunyamakuru wacu mu kiganiro bamaze kugirana kuri telefone. Gikurikire. Uyu munsi kwa kane umwuka umeze ute aho muherereye nyuma y'ibitero abarutse kubagabaho kwa kabiri? Ubu umwuka umeze ute aho ngaho muri M23? Umeze neza nta kibazo, ni amahoro. Yego.
hari amakuru avuga ko hari utundi duce mwongeye kuba mwafata mugana ahitwa mu karere kitwa muri village yitwa Ngwenda, ni ku muhanda ujya kuri frontière yitwa Ishasha mu birometero 4 kuri site ya Kisharo. Ayo makuru ni impamo, ariko ngaho n'ubu twasangana kuva nyuma y'iminsi ine aho tutari twagira neza ni boda, ariko hagari mu maboko yacu. Yego, ndavuga nyuma y'ibi bitero babagabeho mwagabweho kwa kabiri by'izi ndege za FRDC, ntabwo mwigeze mugana imbere, muracyaro mwafashe tubagera tumenye igishya nyuma y'ibitero mwagabweho. Igishya nyuma y'ibitwaro byatugadiyeho ry'indege, iri joro bongeye kudushotora n'ubundi barasa ku birindiro byacu byahitwa mu Mwaro. Yego, ariko ubwo nibakomeza n'ubundi akabaho karamaza kukumva bikurikiye. Yego, aho ngaho babashotoye babarasaho byagenze bite? Batangiye muri iri joro masaha ashira saa 3 batera ibibombe ku birindiro by'ingabo zacu. Yego, ubwo nibakomeza nyine bikurikiraho namwe muraza kubyumva. Ni ibiki bikurikiraho? Urabyumva, uraza kugibonera ko nta kinyavumbutse nk'ishwe induru, ibikurikiyeho ubwo bivumbuye baraza kutubona. Babarasheho gusa ntabwo bigeze babakora mu birindiro byanyu, byagenze bite? Turashaka aho kudukora mu birindiro byacu ubwo turashushubikana twasubiza iyo bavuye. Bari bavuye he? Bari bavuye mu birindiro byabo, twari dufite ibyacu n'abafite ibyabo turebana, batangiye kudushotora. Rero igikurikira nuko turashushubikana turasubiza iyo bavuye. Yego, aho babarashe ibyo bombe ni ku birindiro by'igisirikare cyanyu cyangwa naho ni mu giturage nk'uko byagenze ubushize? Ku birindiro by'igisirikare cyacu bwana munyamakuru. Yego, yego. Hari n'andi makuru nayo avuga ko bavugaga ko Major Wiringoma ashobora kuba atameze neza bamurashe, ibyo nibyo? Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa bwana munyamakuru. Nakubwiye niba ubishoboye ubishaka wamuhamagara telefone iri hewani, uwapfuye ntavuga. Yego, ahitwa Kiwanje ho muracyahafite ko bavugaga ko ariho bashobora kuba mu maboko yacu. Abaturage baratekanye, ni umujyi mukuru, ni umujyi ushyushye, baracuruza, bajya kurangura ubugande baragenda, abajya kugurisha ibyabo baragurisha mu mutekano rwose nta kibazo. Yego, none muratekereza iki nyuma ya bya bitero babagabyeho? Izi ndege nizongeye kugaruka, mufite ubwirinzi mwateguye, bimeze bite kuri izi ndege munyamakuru? Reka nkubwire ngo zongeye kugaruka zahura n'akaga. Akaga gatega te kanisha ku isi yose ko rura urugomo rurenze indengakamere. N'urugomo rurenze indengakamere gufata indege za rutura nka ziriya ukaminjagira amasasu n'amabombe mu giturage. Ni ubugome buri, ni ubugome burenze indengakamere. Ubwo dutabaza amahanga, ariko natwe amahereza amahanga nabyemera abyumve, acicikesha inzira ndege, basaba guverinoma ya Kinshasa kureka ku wahamura abaturage ku kageni. None ubu umutekano umeze ute nyuma ya bya bisasu byarashwe n'izo ndege? Abaturage duheruka bahunga ku bwinshi, baracyahunga? Akarere kose dukontorora karatekanye, n'abari bahunze baragarutse ku ejo, bose ntabasigaye hanze, aho bari kandi hose baratekanye mu karere kose dukontorora. Yego, ngira ngo twabashimira niba nta kindi mwarenzaho. Murakoze cyane, nanjye mbashimire bwari munyamakuru. Murakoze. Bakunzi ba TSG Online TV, ndabashimiye mugushishikariza gukora subscribe kuri channel yacu ya TSG Online TV kugira ngo ibiganiro n'amakuru tukugezaho bijye bikugereraho ku gihe, kandi aho hasi turakira comment zawe kugira ngo icyifuzo cyawe kizasubizwe mu bindi biganiro byacu bikurikira. Reka twongere mu bindi biganiro.